फजन थमखिबा पोट अम लेरे मखोइसे एब्रोगेट तौगदबनी पॉपुलर गवर्नमेंट लेद्रिङैदा एनी मेजर डिसीजन रिगार्डिंग सूसे लौबिदना बाइना हाइकबे पोसु लेरे अदुगा मखोइसे लेरिङ खोइदि सेम काइंड ऑफ वायलेंस दैट हैपेंड इन 2001 गी जून 18 गी दम लाकपे हाबे पोसु थंबा ले हेतारे कमाइन थंबिनिङो स्वाइद तसेंगना हारगदि कोई तोंगा ओपिनियन मैम थंबिगे आम थो फजबो गातने कोइना कनिंगा लेते द क्लोजर ऑफ कुकी सू केम इन मेइटे एरिया हाइबसे यामना नातै जादब पोटम खक ओय सेंगना हारगदि हेक ताब हौदगी हौनको ताब याद पोटम लोइ क्लोजर ऑफ कुकी सू केम इन मेइटे एरिया हाइजे करिगिनो हाइबो क्वेश्चन अमा हाने कोइने नो मथौ ताइ करिगिदमुत मेइटे की एरिया का तंगदगी कनो मोय क्लोज तगदर अतोप जगह दा हांगनगदर दोदि मेइटे की कनो गी जगह दगी लापथोकदुजे क्याम सांगा लापथो थंगदनो हाइ पोट चप चाबा कनो पीदे अदुगा हुजिक स्टिल अखोई मसिगी पोचे करावाइदा मखोना सेटल तोर थंगेना यानरी नो हाइबो पोट अमा अनि सुबुदा मकोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट लेजिस्लेटिव पावर और सेपरेट टेरिटरी तालगा लाकपा सेपरेट कुकी लैंड डिमांड तौरिबा सिगी पोट मैम से कराइदे हरोके हाइ कान मकोई जेलेंगम प्रोजेक्ट कोने याम तोइन हे पनरम बोजि खरम काउथोकनरपो हाइ तारेको सिमंगदा मोय पीएस हाउकिप हाइ तारेको मसी माजे कनोनी ब्राह्मिस ओरिजिन ने अदुगा कुकी की कोई केनो की मागी प्रेसिडेंट जो ओरिबा कांगु से मोय ब्राह्मिस ओरिजिन अदुगा ब्रह्मागी हरपने हाइबसिना लाकांद मणिपुर दंगासाई मोय कुकी की अम्ब्रेला मोय अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन कुनमंगांग लेबा पोट हुजिक 2005 ता हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का कोई इंडियन आर्मी सिंग तौनरकांद स्टेट गवर्नमेंट का 2008 तगी हौना चनरगा लाकिबा पोटसिंग जे कोई गवर्नमेंट ना मसी स्टेट गवर्नमेंट ना मसी की पोट से मसी कोई सुमाइना मसी चनररोय एब्रोगेट तौबिरो ना लेखरब वारेप म लौखरबने देन कोई हुजिक सिगी मयाम सिगी मनुंगदा हुजिक मखोइना सूसी हुजिक एक्सटेंड तौदोबरा मखोइना वारी छारिबा मरम से करिगिनो एक्सटेंड तौदबा तारगना मतम लोइबदा कोई ममांगी चाहिए हंदकी अदु फेब्रुवारी ते लोरमने खलेको सि लोइबा तारगना करम ग्राउंड कमाइना वारी छानरिबनो मखोइ करिमरम फाद्रिबनो हाबि सम क्वेश्चन अमने देन अदु तारगदि अखोइ हुजिक अखोइ स्टेट गवर्नमेंट ना हुजिक कोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा डिलिस्ट ऑफ बियोना एनी कुकी ट्राइब से शेड्यूल ट्राइब लिस्ट गी डिलिस्ट ऑफ बियोना 8 फेब्रुवारी 2023 दा मधुगी पोट अमखक लौगी रिकमेंडेशन अमखक थाकी सिगी थागी पोतुदा कोई एनी कुकी ट्राइब से मसमाइन थागी पोतुदा अखोइ तसेंगना हुजिकती सुगी ग्राउंड रूल मैम थुगार कांदा इनोसेंट सिविलियन सिंग द टारगेट तौरबा यामना टेरराइज एक मैम चथरिबा मधुगी कुकी सुगी माइखुम उपग लैबा कांगु सिंगसिदा एनी कुकी ट्राइब सिमा लौथोरकपा मसी डिलिस्ट तौगिबा तारगदी हाइना हेना कंजलप खोंजंग अमा अखोई हुजिक फेब्रुवारी 8 दा अखोई सुमाइन 2023 तौगी पोतना फेब्रुवारी की 8 की मतुंगदा मार्च अप्रैल मे था अहुंगुमगी मतुंगदा हाइतारे हुजिकी अकनबा हुजिकी 3 मे की 2023 की हौगिबने खoi लौई मसिगी पोसिना कैनोदा याना अचौबा इफेक्ट मैम साइड इफेक्ट मैम मसी करिगुम डिलीट तौगी तारी लाकपा याय से कुकी की लालोगो सिंग अरु कुकी की हुजिक जलेंगम प्रोजेक्ट ता मेन मधुगी पिलर ओइना मधु मखोंग सोम होनरिबा हाइब तारे कोइना कैनोगी कोइगी मखोई हुजिक एमएलए ओरबा अमक हाइब तारे को सिगी मीसी मखोइसी तसेंगना हारगति मसी मखोइसी यामना सोपला मोइद मरोंगना कोई पाउलिलान हाउकिप अखोई मागी कॉन्स्टिट्यूएंसी जे मागी बचिगी कुकी मागी कैनोदा एनी कुकी टाइप लोथोपो तागरि पाउलिलान हाउकिप द सोए अनि सुबुदा साइकोट अदु साइकोट ने माना अदु हेंगलेप की अदुगा तसेंगना साइकुल गी कोइगी कनो केमियाव हाउकिप कनो सु हांसिंग मो कोई अदुगा लटमनजांग हाउकिप हाइबा माना मननको लटमनजांग हाउकिप मोय अहुम जे दा याम थिना सोपोर उमसु लाय अदुना मसिगी कनो सि तौबो तारगदी मणिपुर गवर्नमेंट की पॉलिसी दा ममांग दा प्रोग्राम सिंग मनुंग दा वार ऑन ड्रग drives against illegal immigrants, illegal encroachers. अदुगी मैम दन मसी फेल ओनी रूट कॉज ऑफ मणिपुर क्राइसिस सिन ओय जे अदुम हाइनर एइन जे जिकेचु मसी लालो दो वफम ओय अदुना सिगी पोसिन मैम लाकवांदा ngасai खोगी एनी कुकी टाइप लोकथोखिबा तारगदी एनी कुकी टाइप से खोगी कनोदा 2002 गी मदुगी कनोदा रिकॉग्नाइज्ड पीगिबदो एज इंडिजिनस ट्राइब ऑफ मणिपुर एंड लिस्टेड एज एसटी in 2002 दा पीगिबो पोसिना मरम वरकांदा चंगजलकपा ज्ञान मेन तादबा मपाने चंगजलको मैम से मकोगी न्यू इलीगल इमिग्रेंट्स और ngасai एनी मैम सिंग जे एब्जॉर्ब तौबा दुगा तसेंगना हाइगर रजिस्टर तौबा याबै पोट अंगु लाय स्वाइद याम खेनै जे यम कोगी लैरिबा कोगी मणिपुर गी कोगी कम्युनिटी सिंग के मरकता तै हाइदर कोई मिटे कम्युनिटी एग्जांपल हम पीरगदम हाइजगे कोगी दी कोगी सिलनाउ सिंग जे यंगबियोबा कोगी तसेंगना हारगदी कोगी इसागी लेजरिबा पता लेबा लमदा इसिलनाउ फोक्ता लम फिट अमगी अरे कईसु नतब लम मचेंगे दुम खनरगा मचेर खन थोप ngambagi pot amaga ngasi dum ikoina uyeb an moirom dadi taseng huji any kuki tribe si 2002 da मधुगी पोतु फंग्रब मतुंगदा मखोइना ब्रह्मा रोमदगी म्यांमार रोमदगी लाकपा ओरेनी जगह आमदगी इंडिया की पार आमदे लाकपा मतमदा मचिमनाउ नतब सिंगदो लाकांदा तसेंगना मखोइगी शेल्टर पीदना लाइभम चाबम पीदना मखोइगी तौनिंग तौनिंग तौहंदना मणिपुर तौबा याबा पोत अंको यावरे सिगी मतकता अमुकसु आइखोइगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯨꯞꯆꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯜꯍꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯌꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯨꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯅꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥ ꯐꯥꯗꯣꯔꯝꯃꯅꯤ 30 days deadline अमुक पीगिबनी identification of Bangladeshi and Myanmar nationalists from Indian soil and अमुक पीगिबसे लोइद्रोमने हुजिक मणिपुर कमाइन तौरगे कमाइन चथरगे हाबगे अपडेट ओइब रिपोर्ट कोइ गसु हुजिक खंग मंगमदे अदुना अखोइ हुजिक सिगी मनुंगसिदा कोइ तवान तवान बा हुजिक पर्सन रूल और सस्पेंडेड एनिमेशन लेरिंग मनुंग सिंगदा कोइ गवर्नर्स रूल्स एंड कना मनुंग लेरिंग मनुंग सिदा तौसलिबो पोट म्याम जेंग बियोबा कोइ आफ्टर 16 years कोइ 2027 की मार्च की कनो फाउबदा कोइ मिकोक मसिंग थीबगी जे अमुक आफ्टर 16 years तौरनी एन हाइने अदु मसिगी सि कन्फ्लिक्ट सिगी मनुंग से लोइसनद्रिंगाइस दा वारोइसन अमा सेटलमेंट लाइद्रिंगाइस दा पॉजिटिव ओइबा कनो अमु ओइगद्रा हाइबसा अचौबा क्वेश्चन अमु ओइ नत्रगा मसिना अचौबा इशू सिंग डाइवर्ट तौबने वे पोट अमु ओइब्रा अरु तागरे कोइना एखोइगी भैली गी लैरिबा एखोइगी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स लै मैम सिंग सि लोइसनगनी अरुगा 2025 की लास्ट पार्ट नत्र 26 पोक तना अमु एक्सटेंड तौरे जिति अमित शाह ना होम मिनिस्टर थमगी वाफम दुगी पोची फॉलो अप एक्शन तम तमना अखोई लेरिबा मयाम सिंगसे लोइनम खंगदो अकांदा हाइब तारे अखोई सिगी मयाम सि थुपसन बयानब पोट अंक प्लान तोरकपदा अखोई ngसाइगी क्लोजर ऑफ कुकी सू कैम इन मैटे एरिया काइसे अखोई मैटे गे एरिया कुकी गे एरिया नागा गे एरिया मैटे पांगल एरिया नत्रगा अतोप कम्युनिटी अमगे एरिया न खाइदोगा सुमाइना पीरा अकांदा थबकी चथरक तारगदी अखोई कम्युनिटी कुंथ्रागा मरी रिकग्नाइज तरोगा अखोई हुजिक लेरे अदु रिकग्नाइज तौदब थारगा कम्युनिटी कुंथ्रागा 3 लेबनी फू लेबा अखोई इरमदम काइपाक मणिपुर से अखोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मनुंगदा कोई मनिंग मखा तंबनिंग दो पानबा लेबाक अमोइन इंडिया 1949 द मर्ज तौ दिंगा दलेरम पोत की कोई निंग तंबदो अमुकन्ना फंगदनबा अचन मचका याना मछु चेकुप छाना थुगाइनबगी प्लान अमसु यावब्रा हाइ बोतनी अरुगा सिगी पोत मयाम अमा हुजि कोइना हुजि थमजगिबा ngसाइ स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा डिलीज तौनबा एनिकु की ट्राइक की मतंग सि कोई 8 February 2023 दा थमगे हाइ तागसु कोई ngरang नहान कोई एटी की आर्मी चिफ फाबै मतंग एग्जांपल अमग पुसनजरके सिगी मतंग दा मकोई CBI ना NIA ना फाबनी अदो मकोई अतै फामिनबसिंगदुदी अदुम थादोकनेना थादोखरेको प्रजा मियांग मूवमेंट मयाम तवे नुवाइतो मयाम अमा कोई थेंगनगी अदो हुजिकसु मोखोगी कनो तौरिबो मयाम सिंग कोई लौगिबो रोल मयाम सिंग लेबाकी ओइबसिंगदुदा मकोई असोइबो पोट अमखक नंगसी मोगी मरक्ता मोगी यूनिट अमगी पोटना मी हाटपगी मी मापन फारे काय ngasi पेपर दा इवनिंग ना समाइना यावेको अरगी समाइन तवे अद मी मसमाइना मकोइना तौबदगी फुदै सिब्र फुमजल लेम हाब साइन तौबो तौनो पोट थोलै पोसि नुवाइ तौम फावे अदुना लोइनमक्से एनी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन नत्र गवर्नमेंट की कनो ओरसु मैचनस चाउथ्रोक मतमदा इखोगी चाक चक्रिंग हमना पुरप चेंग चेंग को पुलक मांग थोपदो दि फिल्म दा हुजिकसे अदमाइन लैबगी पोट लाए अदन स्वाइस कोइ मसेल खुदोंग चाबा लौनबदु नते हुजिक कोना पामिदे कोइ शुमबा इखोगी तौहम थोको पोटसिंग निंथि तौरक्तबा पोट म्याम जे करिगिनो अदुगा गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी प्लान जिदा कोइ तोंगान तोंगान बा कोकोमिना पीपल कन्वेंशन दा लोगी वारेप सिंग सिगी अदगी कोइ पहलगाम की अटैक तना कोइ इंडिया गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना लोगिबा रोल मकोइना तौगिबा उठखिबा मयाम अदगी इवन शुमबा मयाम सिंग जे कोइ मणिपुर की कंटेक्स्ट पुसलक मतमदा होजिक मणिपुर थोइब इरांग कन्फ्लिक्ट सिगी चपचाबा सोल्यूशन अमा पुरकनबा होनदबा मानम लैबसे मसिगी अचौबसी मरक तौजिक क्लोजर ऑफ कुकी सू केम मैटे एरिया हाइबसना चौबा क्वेश्चन अमसु नु पहले अदो ngरang nan दुगी एटी की मतंग दा कोइ मणिपुर की कैनोसिदा इनिंग तौले चेम बसना जाव एमपी राइसबा अमदि हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह अमित शाह की नात कौरगा अनेक थोक मयाम सांग सांग उनै हाय अदुगा पेपर जे मरिक सेनदि हारखिद्रे अरुगा थबक थरोम मयाम अमा सिनरे अदुना मदुगी पोतो हुजि हाइगिरो हाइब वाफम दे एने थेंना जावबुदा हेडलाइंस खरा दको अरु खरा सिनरे हाइब मतम दा करी थबक नोदि कोइ खंगदे अदुबु मसिगी मतंग ददि हुजि कोइना एनी कुकी ट्राइब की डिलीज तौनबा नत्रगना वार ऑन ड्रग्स की मतंग
illegal immigrants ki matang natraga any sumba ko no jik panjagi ba ino mang da drug mafia cartel mayam torbi matang adagi hujiki any ku ki tribe ki dranga sagi psychot ki pangla ha ki 59 psychot ki 57 hengle ki letma ha ki 46 cycle ki mya ha ki hanchingi moi ki smai chorp mayam sumba mayam chingsi naina ba natraga si khana bo oiba tar ka su madugi matung tar ka pot oiba tar ka di sugi poching matang khana ma tar ka su madugi pot to mayeng chengna ha na ki honorable cm general program yam thambir ka nuai pot di oiga dawne aduna ekhoi si popular government lai tabaga adagi ekhoi union home minister na ekhoi ki chief minister ko ki ba mp ko na ta to mayam una chati mayam si popular government ma sem na ba tawribra manipur ki conflict si solution ji prok na ba tawribra natraga even nahan Draupadi Murmu na president of India na haujing manipur gi laiba irang si namtharak tripok ti koi president rule se dum thamaga popular government ma sem ma pam de matang thamak ba aduna sumba mayam ma thang pa du tawge haina tawbusu mandaba togi tawba mandaba pot mayam su uba duga loisal loina dum thamba man ba kharsu laiba duga sumba mayam ma tholok mar ka tawan tawan makal gi sumba mayam tholok pose sina ekoi haujik ti sigi closure of Kuki Soo game se machine nungai ta only power duga huji game tramari dagi game treta andabada Soo the yari kangu sing aruga Kuki gi wang angna ba swaya dro kangu mayam ma ekoi gi separate administration territory natraga legislative power administrative power pi dragadi ekoi kaimta handu oin lari kangu sina harau na yarong gadu ji krawai potno swaida manungda tongan ba madugi yamna autonomous oiba autonomy oiba power khara makhoi da pirani kana thajaba manungda pi thu obra aruga even nahan governor thokpa order amada district council haina leramba mayam je adc hairoi da wuni district council haigadam leina mayam da adc na order thokpa khara uyeba ko autonomous haiba pot ama yorokpa pot ama swaida autonomous oina pi do pot se ngasagi even makhoi elected singju sugi kangu singdo hana wari chatraga moina yadaga khoi saroi chengraba kangu mayam ma khoi ugre mamangda aru suna loina mak madugi poti pullaga lai targadi masi Manipur da India da thugaina ba anti national oiba anti Indian oiba aruga enemy India oiba mayam singjiga India government na aruga central government na aruga mayam se minister of home na kari kankal ga thamgido na aduga sumba makal gi matek ki macha mayam ama highlight tawrakanda ekhoi gi laiba praja miyam ngak tethana ba pangdana ba man ba wahai sing thadorok pasina ekhoi madu warosin oiga dra so okay thank you so much apjan thambi duga oza kiran na so hojik thambi ki do ai oza no ni lak chige oza kano dam lak chige oza kiran dam lak chige hojiki oza khoi gi laidiba pot sugi kano gi matang seida hojik lainari ba sugi hojik kano tawriba khoi gi extension kano tawkiba magi puthokkiba tampak ki mafam degi sumaina tawkiba sisi gi matang da hojik lak si toira lakadoi pandam sideida taseng na haira kanda khoi gi amuka so ai amtang reference amtang lau jegi hujiki lamja thang hawki ki passenger apagi matang chuja kaino hai kanda akoi sugi basigi ani suba toksi tawdrin kan hai tare hadak chahi gi masida memorandum si pishal hobun hai tare akano da prime minister da home minister da pishal horakanda masida da phongdora pasi ya mayek seng hadak kisida masida as a kanogi BJP spokesperson amna masida mana reflector of sentiment che koina kamani yengba yai yam kanna masi abrogate tawna ba masu extend to hodana ba amasung magi mayo kita akan ba irang ke thon bagi achauba factor amoina kogi pukhala ngang bagi posulai sai matang kita kogi community singi manung da hai tare khudamoina magi khudom bida CSS sung oirasu MLA oitara basu masigi pota kogi control to bagi pot amasu adumo akoina uraga lebe posulai bandana masi community ki sentiment gum da yengaga di masi mogi marakta adu division layana uba yabra natraga masagi akoigi oiba on capacity degi aduba kanonina sentiment na uba yabra jaka main thambiling sa akoi ta sengna dake irang thokpu matam da akoi yamna lana narratives kra aduga masagi interpretation je lan hanna bakra yawgi na koi je ona tena ju bo han badum yawri ba oida swai dai koi thadau baite adagi ko mayam ama koi kuki na ten jen thorki ko mamang dai moi any kuki tribe mam sing loina mak any kuki tribe include to mum da moi su loi yawga kuki keno da loi yawri loi ler ma ngata ne ba ko matam da koi gi khulai pai ba koi gi terrorist ntre extremist ntre tawjira ma koi mayam duna gun point da barrel maton da nganghal libra ntra ma koi na pura chat libra ha po do khang de still hujik chu ma koi gi leader mayam wa ngang ngam dri ta sengna moi thamoi de ngang ibra ntra ngang ngam da libra mayam du ngang dri ba sengna ha ga di ko then sumba mayam am lak ba je koi na ta sengna ha ga de koi ngasai mamang da na be panjag do koi hujik ti ta sengna hai de suppression and mother of democracy je koi oire in Manipur gi oina kanglai ba koi na in 1949 de India da hek merge to gi de Indian Union da yaw gi de gen mayam na hai nei je lalo e swai da ne ba then adu kan da huji koi ta sengna ha ga di sponsor or terrorist
movement hai tare sponsor militants or terrorist movement duga aiko revolutionary group laiba ani gi khena ba koi huji micham aikoina khangwa mathau tare kan praja mya huji am kan ngangna bane seng na ha ga huji che kanana lalhobo no kana lalhobo asaba no kana aseng no seng dam no na huji mayam tom no pot mayam lak ga za manana kanana miyang gi mihut aseng no kanana miyang gi dam thabok to no mihut aseng bu oidong na oidrin kana no je huji sai koi pau jaw na hai gi mak to mai ne koi huji che pura ngawrga khandopum khangna leiba potam khang ngasi di khoi oira abane ba ani ji khena badu khoi u ba praja miyamna khangba mathau tai ba election matam da akhoi ta sina sel khriel e chan thang khriel e yu thkrel ama khri cha adro chat padun huji yaroi hauji ta sengna haraga di akhoi sigi pot yamna aruba potam le adana constitution gi piriba provision safeguards miyam gi wahan thokle electriba aruga sigi miyam je karai de gi no hai kan da khoi then khoi gi golden triangles of the Indian constitution hanaba article 14 19 21 sigi miyam gi ji wahan kem lai ti se koi si gi ani ji khena ba mihut ka mihut sa ba ga nadraga koi even lalo sa ba khena da ba dagi koi ta seng na nga sai pot se koi only community am khati wa pham nati ko sum ma am lai aduna hauji mamang nga sai koi kano january pam yaw ni koi si is the buffer zone kai na ga thambi ba dagi free movement like de kana de helani kana 8 march gi kan to gi pot phang de hanagi siro gi matang de koi gi press media ma manipur tha ba msrt gi chat pe yani yaroi mi ani na sa ba mai kano si tawri no min trang ani adum hen gre ko hoji tumin lai gre dum ar sigi pot mayam amadum la e aduna hoji seng na haga di aduna any Kuki tribe ki matang aina sai illegal immigrants ki matang drug mafia cartel tawri mayam sing aduga koi sigi pot 1967 da Kuki mayam se only 1500 families ka manipur le me na 1967 paw da na koi admaina lai ni report ta adugi mathak ta muk 2011 ki census ta there were only 28342 individuals Kuki the sing je ko hoji kayam la kayam de ram gani ji koi ji khangdri aru 2027 gi Mars ki angan bok to gok thi ni haibs lak ya chong thok do no masing je uncountable chong thok gyan ta dri ba aduna khoi gi manipur gi hujik tor yo poti zelengam project tek thak gi ya gi pot am tel pai pot lak ko krai de no any Kuki tribe si delist to ba do su gi pot si chanak to pot lak ko pot sa de le min ta gi bjp gi spok pa adu ga loi tok se moi ngang pa ngang de ba ma khatan kano to di lan ga ne ba ko man to mayam am su ngang ba le ram ga ni ngang ngam de bo ram ga ni bjp gi hai ga congress gi amoy ga but adu ta ga khoina su si kamaina 205 ta khoi kamaina sign trom gibno kari ground to gibno khoi khangau de na sai ba jaw kana khangau ge ba chai are sugi ground rule du di akhoi ngasi ure makoi gi larik phong sing leina re phong e lo ure ground rules da pi ba mayam sing da makoi na tau ga da ba tau do and don't slay ba mayam do hauji kari gi tau da no tau da potu ore ga di makoi adugi potu da anova dugi sugi ground rule da hapsel la kan da even matam da 2005 ta khoi gi sign tau no ba mi do huji sahi ko ma thu dang chu ba yaw ga di matam 2005 da pok tri ja la cheng na ha ga di pok tri mi sign tau ya bra ba hui yang dong maming thola thang gi bra ba su sign tau matam da hui yang dong gi ju question ang lai ko aduna sigi pot su sign tau hon bada mating pangtil government of India gna tawra me 2005 ta ministry of home 2008 ta kari gi matam da gi government na su ji miyam da mayek sing na kari khangalam da no then adudi equina swaida equigi marik tagi majaw matam tamna yam tamna mi gi yalak pa pot mayam chai kuntra ni fu chang ni yalak pa pot mayam do madugi any ko gi tribe 2000 ngasai gi 2 da chalan gi ba de 2005 ta the minus agreement ama sign tong rak pa 2008 state ka tripartite agreement sign tong rak pa tamna suma gi 2000 kano da 10 or 11 I forgot subject to correction woi che aduga hotel asoka da moi phang gi ba Kuki NP ga Kuki gi lalo gu mayang to na ku separate Kuki state demand committee na semak pa sema kanda ung chahi olak poda mogi Kuki gi chief leader mayam sing se masigi mayam sing se amu makhoi gi Kuki separate Kuki state demand committee gi member amu ohelak pa sumai sum tor kana makhoi gi se makhoi gi tangkak nai na decade ama pha da manung da makhoi ke no mayam se adum ola ga lae makhoi demand ro ji kai no masang khak jadaba hauji statement se makhoi masen no ji country tongan thole adu ai na sa haijab ne mamangi CM Biramba hauji ti MLA na chaman na khoi miya mak lai le ko sida honorable CM N Biren na nahan Delhi de wari chana ba se kai no haibase yam kumna khanin khra yawe choi de khangning khra yawe manam di sreis da mana mamanga thamba any Kuki tribe matang di list on matang hai gi ba mamanga de commentor mamai matam da dagi kano da compromise am da toroi illegal immigrants narco terrorists sing are forest ki kano smana lana reserve protective sang pasing are si toan ar biometric attendance law no bai to gi mayam sing do mad tam na government of India na to no badi honor pa mayam am ngasi khoi na uye uraga su madugi pot da ekhoi na huji haining ina ekhoi gi mihut oi biramba mihut oi biriba aruga hoji minister di
loidraba kangu mayam amana minister katangi CM na khotna ba torga lei mayam de mahuta pulap to tasan na kan da nga sai na mamang da kwai fast hobu da haijagi bido ai khoi ta sengna machin manau nattaba kangu mayam ama illegal immigrants ni narco terrorists ni makoi sponsor tor karak bani hai no makoi jengem bi toy nan toriba kuki tribe ta chingi bu kuki mai khum hupi bu kangu mayam do Myanmar de ki lakera Bangladesh de lakera Mizoram de ki lakera any jaga kachin ko yam pitri jaga la asu ai khoi gi Manipur da changjapam pi da ngai nong chi chana makoi voter chalandana proof of identity sabina da makoi tawe swaida ai khoi na swaida ai khoi masen sing da na ba aphaba tungi future generation gi oina laiwa ki oina mut ki vi proof sen toramba mayam ama ai khoi gi adum ba toramba mayam je singang re hane honorable CM du kiran kari melen zano mana CM thagale harakane sei se man torom da apha bakra yaw poaching du da huji koi makeup thok pa yarawne sugi toromi matang che masi advocate to hai chume aragi illegal immigrants ki takhaina toromi chume poppy cultivators kangu me amasi compromise toro any hirama ma da hai bisi chume aro tagade koina difference in idea goal interest and purpose kenaro kangu du no kamaina ekoi karamna territorial integrity kai bi yaroi na ta historical identity nga ka dabani political unity ma message koina kari mo kiram compromise toro dabani any attempt whether external or internal haida kamaina yadoi no sigi pose koi ngasi bhap ta da mayam am yawre adana ekoi gi ekoi Silina Boda, Lumpit, Amagina, Equi Masin, white cool culture, crep culture, and Mamma, a Kangi Mam, the Highwood. Madumana to me coaching than another port Torgala was here. Sina equating a city, even equating a sea, Tongan, Equi Canoda, equating a city, equating a sea, Canary tropic closer to Kuki Soo came in Meitei area and Trokoda, Kuki, I was Rolo in a ga, Atotopa, leading peppers, ma'am, the India can or the Hapok Matamda, when he told Eva, Aruga, how to end this conflict. Solution ma kamai porokani magi chap chaba solution sina oirani haiba potse khangna ainga sa haijabu duneba sugi sign to holamba sugi Myanmar kangu nationalist kangu me amama swaida India gi soil pusalaga maram salaga passport sanba ama tauba proof of identity me am sajalaga 19 kind of the 50s or after 50s ta Indian passport pai aran but pai ba kam de ngani tigala dama de ngani sengna diko sigi pot me am huji koi ngasi sumba thina ba hotna ba sumba khandong no hotna ba aduga Makoji Changjapum PBR have more to go a people politics Samsa Toroganda Masa Masagi Nuina Masa Masaka the Kanma Masa popularity done Makrada Saki film the La Agadi I couldn't Huziki honor me but or you may under the whether Mokoina Kari Manung the Karama Warish Haram Kandragasu Nahangi Warish Harambada even Man resign to you potu ishan to talk again, toponi and high port was high in the go. She says that Equina, Magi potu Usalawina Tana, was Shumba port me am tausi havada, yanning the portum later gadi, Billion Palm, they have the Makogi, Manungi lady, elected me am the BJP, Manungi, or Jason, one Biracano, Pantolacano, same guys on the same Zagrobo. I would tell me what talk me am saying to the man of import the illegal immigrants, Tatoka the Vani, narco terrorists, poppy planted me am the Talo, the Winisting Cotolo, the Vani, Araga Equishmina, Kanogi, any cookie tribes, Lotoka the Vani. List again, the list of the in Hida Iba, Toriba Port Mam, Azumba Port to Sumen, let Minaraga, which they stay and Dogragadi, Meitei community, the sinking community, Oidore, Hyperport, Araga, atop of the interpretation, the one to Lana, Halamiba, Meiteiga, Kukiga, the conflict, and the Halambase, Masi, Meiteiga Kuki conflict, Nate, only Manipur state government against the Indian Union against the Kuki, Maikum Upaga Kuki, Lalobo, Kangu sing illegal Karapa, illegal Chingaga, Litoi to Sataga, Kong, Pamu, Lepu, and Tawia. Kangu Karagi, Adam Kusil Torang, Hibasi, Quingasi, Baptam in Holderangasi generation, do Tagadi Koi, Masi, 27 gi, Marski, Aduvok, the Koi census, Anowama, Mikuk Tirani Hibas, Tirapumatamda, Nasagi, 1960, Sabian the Leramba, 1,500 families, Aduga, 2011 census, Leramba, 28,342 individuals, say, Mastigi Masinkea, Hosi. 100 times, 1,000 times, hello, Gani have the hello, hiding I like there, Madam the Equina, Kanoda. 1881 dagina aikoi 2011 phok ta 130 years ki data amak ekoi na madu ekoi mamangi honorable CM na ekoi governor da submission to ento da thaki bo ekoi na media da ugi pot amada Meitei gi se ekoi 130 years da 857% oi aduga Naga gi na 909% oi aduga and new Kuki ga mezo group kangu sina 2,505% oil. Sigi difference eh. How 2027 ge census tirapamatamda masidagi henna or posuyai
Sigi pot mayam se ngasi khoi na khangaudraba ado tagadi closer su camp in Meitei area du da ngasagi amuk divert tok thokanda madugi divert tok thokra puslei pot mayam du na karamba ekhoi ground da ekhoi India di is not a signatory of Kuki refugee gi magi signatory oi de UN da refugee convention 1951 refugee protocol 1967 gi signatory oi de refugee gi jaga laite but yam early period tagi early 70s tagi koina Brahma Kuki Refugee Association na toan mayam ama hai tare ko sakthung mayam ama India government dagi lawrga lakhiba mayam singse masigi pot mayam singse koi ningsing ma thau tai aduna makhoi gi adum chang tawriba pot mayam singse masigi da koina even nahan koi mahana koi gi madu kano da pi gi 19 May ra 20 May ra da orangani moina set deadlines for state union territories to verify illegal immigrants from Bangladesh and Myanmar to pot se masi ju ekoi yam thuna masi khangtokpa mathau tai natragadi ekoi sumba mito miyang ja mayam jina ekoi se sangjala kan tawri pot ne ekoi masien su ekoi marak ta su adagi mayam ama nungai ta macha thola kan da community masing yam leiba lam se masi mutna ba aru masi nikna ba hona ba hena mating pangjem mom oi anu su ga ta na te any Kuki tribe se lawthokpa su makoi gi pra abrogate tokthokpa pot se masi tokthok matung da mi sing je verify tawga mahana pireba deadline je 30 days yodinga da Bangladesh Myanmar mayam se tanthokhiba taragadi Manipur santi se solution or position oigane na is my terms. Okay, thank you so much. Aduga akhoi gi huzik lai diba irang se horak pade hai tare aduga how mamangai digi su se masi chatnaramba gi pot si myamam leire aduga huzik akoina hani gi leramba pot sing se keep aside tawrakanda hauji akhoi gi mang da tari ba hai tare su ji ki matang da achauba manung thoiba conflict sida akhoi gi major role lokholak pai pot amakak leiban dana masina akoina masi sigi irang sigi nei na kuma tamda solution purak nabi oi taraga su kogi dialogue ki process kya da su makoi se dum yauraga leibne significant kogi role am khaki lauraga leiben dana su siam concern orak pai tari su gi militant outfit group sing se aduga sigi portima leire aduga koi mekai kya de yenguma tamda asoi bana pik than ba akoi gi lengak lon da soirak pa adagi di decision making da soirak pa aduna maram oirakanda akoi gi poloi da mayam sina warak na bagi people are the only one ultimately who is suffering the most mayam sina khwai de wa ba posi prajana dum oi hok ba hai batare sigi portima leire yam laibak thiba aduguma juncture am khakta koi se ngasi leibe phibam dum leire government akoi gi matam goina dum sadi wari sanaraga koi interlocutor eke misra masamu su yauraga from time to time sigi pose dum lei aduga sigi batang de doja koi gi center na deal tawriba regarding the issue of su ai tare sigi poch leida adum exist to holakanda miyam dagi di abrogate tawkro irang ge tholakpada achauba factor amoin hame poch lei si kholang murak de exist to holaga sum leita ragadi masida akoi gi santi purak na bagi peace restore tor on bagi phiba mongkak semba yagadra ido kamain thambini sigi potadi hujik sigi closer of Kuki Soo came in Meitei areas na warusin on propose ngamoi aduga koi busu yaroi aduga maningwang sana da wafum amne lawe aduga kem tare to krawai thongiduna habagi mafum sa pi de adu then akoi ngasagi wajano ni loi thambi greba sidi da seng hagadi koi angang macha sa thongbi sana bada akoi gi bhab ta da ba angang du da ngasagi si tawudam ne side ki direction an piraga sum tawhon bado almai man ba pot ongkhak yawe aduna sigi pot sidi akoi Kuki Soo group sigi makha da union government je leirabra aduga state government jo hana leirambra aduga si government matam gi government ngasi phawda Manipur da lengak sasan toribo kanggu singna hojik launri mayam se political minus ro problem na natana kana gi matam di kamaina si thama kamai ya hangrino aruga mito miyan cha mayam duna ekhoi ta sengna iramdam Manipur irai cha mayam ama ha na bagi damakta ngasi ta sengna plan to yaurabra ekhoi gi marakta gi jo haiba question am lai adugi mathakta ekhoi na hujik mamangi round khwai aham bada ina ngasai ai aham round da panjagi ba Manipur gi leiba lal hobagi samasya loisan gani North Eastern State ke na Amit Shah Home Minister 2017 ngani subject to correction hoji ko maduna high report hojik na 2026 pok da koi naxalite ke pot loichalani maoist ke lois mayam hide na ko sigi manung jida koi North Eastern State loisan ni high best nga sai gi singi jaga sing da koi Meitei gi lal hobu sing leiba ngamdana ba khulai pai ba Kuki sing si government india yana ba khra di yokat kibra madugi yana ba sing do manung da COD na drug leiba duna makhoi se ta khut thap ngamdrabra adudi Armed Forces Special Point 1958 singi jaga da hojik leidi adudi sigumba lal hoba nongmai pai ba khulai pai ba mayam si suit at site order thokpa yadabra ground rule thugar agadi madugi anobu sing hapsal lakanda even hojiki pot ani khatang haib tare Manipur santi legi haib taragadi khoi ngarang laitan popi gi keno da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯈꯣꯏꯕ ꯆꯧ ꯃꯇꯝ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯅ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯀꯥꯞꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯎꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯎꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅꯒꯁꯨ ꯅꯝꯗꯅ ꯂꯧ ꯈꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤꯀꯣ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕꯈꯛ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ under president rules article 356 aduga madugi makhada lairusu ngamaktab taragadi kanana laaga ikoi gi solution gadoino haiba question ngok lae adudi ikoi masel gi marakta dum yana hanba aduga nokoi wari se khulai paiba lal hoba terrorist militant extremist revolutionist myam laibana ni aina tahalaga praja miyam wahan bagi pot amuk ngasi yakpada yawrobra haiba question amuk lakani aduna maduna tabada makoi government ga makoi gi lal hoba ga natraga even su sign taw kangu ga taw potna pot amu oijasun ko moi dil tawna but innocent common civilian people sing ngasi wari pot mayam sing se masidi koi gi bot madu popular government laibada su madugi maning makha tamna constitution protection rights du safeguard sing du laitre na lairambodo huji president rule article 326 laire aduna or governors rule and governor pal laiba jaga se sumai torpa taragadi koina low uda table du ure adagi media da media tiger oire kai yaudaba maya yaudaba kai na khongu chamana haiba tabada dumaina matam gi government du chamana na hojik chu article 356 suspended animation laiba munung person rules laiba munung jida ju sumai laiba tagadi praja singsi kana na karam na karai da thajaraga si pollution do na haiba khangdrabina innocent common civilian people ama oina koina hajening badi hojik ta sengna Kuki Soo se Meitei gi jaga dagi hongdokpa masing ta than mana tab pural loishin gi no pot ma tobiro masing handrai pot na hana sign tong gi da yaw siba na ba or han oisil ko yaw ga na oragna aduda lepani masing gi sigo tang leiba taka oi haraga na ohen biro aruga makhoi gi kano si pura abrocate tok thokpa ma aduga any Kuki tribe delist tawna ba tawkiba pot se masiga anisang aham ba hana torong mutungda makha ta ba pot mayam am ngasai gi union territory state ta deadline pi gi mahana 30 days set tawkiba se madada illegal immigrants Bangladesh Myanmar khandok paduna ahum suba step when taw matamda Manipur ge entire north east ge aduga India gi huji taw pot mayam se loinamuk santi oigani aduga makhoi gi kem mayam laiba laitaba su yaba yadaba aduga makhoi illegal immigrant moi kem sing kai thangai na makhoi Israel ki descendant ni kaya am high bane ko Israel lo loin deport ho ge tok thopi ro rai sai tham se okay sir thank you so much